Kuri mihango ya kumatha kura ithiete na mbere na gukuhiriria karurigi ga githurano kinene, uteti wa giturwa kia ugavana kaunti-ini ya Kirinyaga uthiete na mbere na kwambatiria urugari. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru na mutirithia wake David Githanda matuikanitie matura-ini ma Ngothi, Kadogu na Mutithi makiuha muingi kuria ugite ati wira uria akoretwo akiruta miaka-ini 5 na wiganite kumwararamiria mieke ya gutetera giturwa giake. Warora thibitari ngioka ciare ithathatu health center twakite health center na dispensary 20 guku kwanyu ni twikirite laboratory na twina mibango ya kurehe nginya thoko nginya guku ni undu bururi ndwakagwo wothe na mwaka umwe ithetiguo na mukonyongerera miaka ingi 5. Kuhura njeki ikundi cia atumia, kurunga ruhonge rwa urigitani hamwe na kunyorokia mataoni matiganite kaunti-ini ici ni mamwe ma maundu maria gavana Waiguru arugamitie akimatha kura o akioyaga mweke kuhurira mutongoria wa ngwataniro ya Kenya Kwanza William Ruto ndeve. Tugire kumi yetu kumi ya Ruto na wega urehagwo na ya keri ni muruti wira mundu uria aratuonia ena mubango wa andu ta ithuĩ kuma bottom nginya ne William Samoei Ruto. Seneta wa Kirinyaga Charles Kebiro na mutirithia wake Peter Ndamberi nao matuikanitie matura-ini ma PI Giconjo na Mbiri na kuria meraniire ati mangikaiyukia utongoria wa kaunti ino honge itiganite ta urimi ni igakorwo igikirirwo na njira nene. Lakini tangu tupate devolution Kirinyaga imepata karibu 50 billion Kenya shillings. Mnazionaga huku 50 billion nemozionaga Leu mbeca icio nicio turenda na Ndamberi tondu ni turia mbeca ciukaga na uria ciagirire kurutithio wira mutupatie nafasi ili tuwafanyie kazi. Kebiro augite ati kuona ari seneta ni ateithitie kaunti ya Kirinyaga kuongerera kigina kia igai riayo kuma bilioni 4 nginya bilioni 6 mwaka, anyitiriire ati ena uhoti wa kuramata kigina giki na njira ya guteithia muikari wothe wa Kirinyaga. And I want to assure you ya kwamba ile serikali tutauda ya county government tukiwa na Kebiro ni serikali ya mwananchi. Tunataka kuona mwananchi akiwa na pesa kwa mfuko yake. Maundu macio ni muturenda ithue tutekwaria muno tuke tumuthondekere mwatuhe kanya mweri 9 mweri wa 8 ni mugwitikira tucenjie ni mugwitikira. Muhuraniri wa giturwa giki na tigiti wa kiama kia na Kenya Muriithi wa Kagai na munini wake Ndegwa Njiru mahurite mugithi wa Cabi guthiururuka Mwea kuria mahurite kambe matura-ini ma PI Kiumbu na Gathoge na meraniire ati muthingi wa utongoria wao ugakorwo uri wa kurua na ungumania na guthinga mathenya ma wanangi wa utonga wa muingi. Hapa lazima tujenge hospitali kubwa, tupanue hospitali ambazo ziko hapa, tuwe na hospitali ambayo iko na laboratory ambao inaweza razwa. Kagai tondu nie ndenda kureta kindu gitagwa accountability turwe na ofisadi no theni guko gwitu kaunti ya Kirinyaga. Kagai na Ndegwa maugite ati barabara na wonjoria ni undu uria magekirira na njira nene na kwagirithia ruhonge rwa ugima wa mwiri, undu uria mongereire ati ugakinyanira wega mathurwo na ngwataniro ya Azimio One Kenya Alliance itonye thingira-ini wa iregi. Mutiketherio guoya andu aitu, mutiketherio guoya ni mundu. Kura kire iteme uko yanyu, kura kire iteme uko yanyu. Anyitirira matha wa Karua uyu wake munye uyu deputy president mena Raila Amolo Odinga. Raila fire, mother fire. Kihitahitano kia ugavana wa Kirinyaga kiguciriirie ahuraniri 8 aria maranyotera makiria kura 360. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni wa Thuku.